Pemirsa upacara nelubulanin dado silih tunggil upacara manusoyadnya majeng umat Hindu ring Bali. Upacara sane kelaksanayang rikala sangrari sampun mayusa 105 rahina anutin pawukon Bali puniki pinaka penyucian saha pengawit lelampahan urip sang rari ring jagat. Ring pemarginnya nih, sang rari ngelanturang sawetara dan upacara sane ketak kepuput oleh selinggih utawi pemangku. Sile tunggilnya nih, upacara antuk pinika pertama anak alit ngentek tanah utawi ibu pertiwi. Sani tiosan saking upacara penyucian, nalu bulanin talar dados Cina rasa angayu bagil miwah ngaturang suksema. Majeng ide sang yang widuasa, sajeroning sampun embas nyani sang rari, ngelintangin bebantanan tirta miwah mantra suci keluarga nunas kerayuan. Mangde sang rari presiden tuwuh rayu sehat miwah presiden ngelaksana yang saudara manipun anutin ajahan dharma. Pamargi upacara puniki taler sepisanan ngukuang rasa pesemetonan ring tengahin kramo Bali mawinan ketah karawen oleh keluarga miwah kramo ngelintangin gegiras ngayah. Ringgalai mangkin ake keluarga saning ngemargiang upacara anutin kewentenanipun upacara kemargiang anutin mana suci turbakti sane katurang ring ide sang yang widuasa upacara nelubulanin kantun kemargiang umat Hindu ring Bali pinake tetamian budaya mewah agama upacara puniki taler dados sarana numbuang nilai-nilai spiritual ngajegang mewah ngilingang sodharma pinake yayah reneng ring nuntun mewah ngasuh putran putrinipun saking yusa alit. Juliana, Bali TV.